A želim sada da pozdravimo svi i da najavim govornika koji nam dolazi iz Kuršumlije. To je čovek koji je, kada je bio drugi kosovski boj, kada smo se 90-ih branili od agresije i od NATO pakta, sa puškom u ruci branio otadžbinu Srbiju. To je čovek koji danas brani to da mu u Kuršumliji ne bude granica sa nezavisnim Kosovom i sa velikom Albanijom. I mi smo dužni tim ljudima da pomognemo, da probijemo tu granicu koju Vučić hoće da nam postavi. Gospodin Zvezdan Ristić iz Kuršumlije. Pomaže Bog, slobodarski rode. Ja dolazim iz jedne opštine kojoj je Bog dao skoro sve. 3 planine, 3 reke, 3 banje. Šume, livade i polja. Iako imamo svo to bogatstvo, zahvaljujući nemoralnim ljudima i nezasitim ljudima koji dugo vode moju opštinu, a i našu Srbiju, moja Kuršumlija, moja Toplica i naša Srbija spadaju u nerazvijene i u njima se teško živi. Navikli smo mi dole na težak život i nikad nismo kukali. Ono što nismo navikli jeste da živimo bez časti, bez obraza i bez slobode. Zato smo spremni i glavu da damo. Neko sada misli da s time može da se igra. Kad se setim te 1999. i drugog kosovskog boja, prvo mi pred oču izađu slike ljudi koji su dali sve. Ljudi koji su dali svoje živote. Ipak jedan poseban događaj mi danas izaziva jezu i u oči mi naviru suze. Vaskrs 1999. Merdare. Hiljade kasetnih bombi. Pored puta srušena kuća. U kući mrtav otac drži mrtvo dete. Božin i Bojana Tošović, devojčica, 11 meseci, najmlađa žrtva rata. Ubile su ih NATO bombe, zabranjene kasetne bombe. Ovog ludaka koji ih je uzeo za savjetnike, Tonija Blera i Gerharda Šredera. Tokom generacija u mojoj porodici skoro da nije bilo muškog čeljadeta, kako kažu kod nas, koje nije puškom branilo Srbiju. Ove 99. u mojoj porodici je bilo 2 muške glave. I ja i brat smo bili na Kosovu. Ja u 354. brigadi, a brat Zlatan u 52. izviđačko-diverzantskoj četi. Za to vreme ovaj ovde je kupovao nameštaj da se useljava u stanove koji se mere arima. Pa red je da te pitamo, izdajniče, po čemu ti polažeš pravo na Kosovo da njim trguješ? Gde su bili tvoj otac i brate 99. godine? Čovek koji vodi ovu državu, nažalost i oni pre njega, svojim odnosom prema borcima, nakaradnim odnosom, želeli su da postigne to da niko više u Srbiji, ni jedan mladić, ni jedan domaćin, smatra da je bespotrebno i glupo da brani ovu državu i ovu zemlju. On sad zna da to nije tako. Ono što sam hteo još da vam kažem, da je on nedavno bio u Kuršumliji i umjesto da ode na grob male Milice, male Bojane, izvinite, i da zapali sveću i da je moli za oprost zbog toga što je njene krvnike uzeo za savjetnike, on je došao u Kuršumliju da otvara hotele, primene organizovanog kriminala. Pa je valjda negde i pročitao da je on taj koji je nadležan da nam kaže gdje ćemo da napravimo kružnu raskrsnicu, od koga ćemo da kupimo koju halu i kome ćemo besplatno da je damo. U ratu na Kosovu, samo u ovom posljednjem,
živote je dalo preko 1000 policajaca i vojnika, preko 1500 civila, od kojih je 100-tinok nažalost bilo i deca. Skoro 1000 je kidnapovanih i nestalih. Odakle ovom ludaku pravo da u njihovo ime trguje Kosovom? Ja se nikada nisam krio iza nikoga. I stoga sam došao da mu poručim u moje ime, u ime moje 6 dece, u ime moje 2 unučadi, u ime mojih mrtvih drugova i njihove nerođene dece. Ne igraj se, Aleksandre Vučiću, Srbija i dalje rađa obiliće. Hvala.